Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Namhlanje nginiphathela izindaba ezithinta-ke inkosi yamabhinca esimazi sonke ngoNgizwe Mchunu. Namhlanje uNgizwe Mchunu-ke uze wabhoboka ngezindaba ekade zitrenda all over social media ezithi uNgizwe akabafuni kanjena abantu bokufika ingenxa yokuthi omunye wabantu bokufika ongumculi waseNigeria uthandana nomkakhe. Igama lakhe-ke okunguFroda Gray. uNgizwe namhlanje ucacisile ukuthi umkakhe akajoli nomculi waseNigeria kodwa bahlanganiswe umculo kuphela. Uphinde-ke wazigqaja futhi wazishaya isifuba ukuthi bonke abafazi bakhe baqalwa uyena futhi akekho noyedwa unkosikazi wakhe yena asake wabonwa omunye umuntu wesilisa ngaphandle kwakhe enqunu. Waphinde wacacisa-ke nanokuthi yindaba-ke unkosikazi wakhe eze wakhetha ukuthi aphume ayosebenza nabantu bokufika ekubeni yena-ke uNgizwe Mchunu engahambisani nabantu bokufika. Isizathu-ke sokuthi umkakhe asebenze nabantu bokufika ukuthi abaculi bala eSouth Africa akade enesifiso sokuthi asebenzisane nabo bonke bebefuna ukulala naye. Uze wacisha ukufuna ukuthi ayeke emculweni ngenxa yaleso sizathu sokuthi wonke umuntu asondele eduze kwakhe ufuna ukulala naye. Amahlebezi ayasho-ke nokuthi nesitebela sakhe-ke uDJ Tira Wodumo-ke naso siyabandakanya kulabo bantu labo abake bamfuna ucansi yena-ke unkosikazi wakhe uNgizwe Mchunu uFroda Gray. Okusho kona ukuthi uNgizwe-ke Mchunu kuyayihlikiza-ke lento yokuthi umkakhe-ke ubethandana noma uthandana naye-ke lo muntu loyo waseNigeria. Le nto kade isitrenda kangaka. Okwamanje-ke asike siyibambe lapho-ke sizoku-update uma ukuthi khona okuqhamukayo ngoNgizwe nomfazi wakhe kanye-ke naye-ke lo mculo loyo waseNigeria. Bathi sivala la i-video namhlanje sibeka unqi. I really hope so enjoyile i-video namhlanje. If you enjoyile, make sure ukuthi smash lo like button, uphinde smash na lo subscribe button, and mina-ke will see you in the next video. Bye.